sušarnju, poneže je majstor električar napravil zo starého zmaržľaku, ljem ho postavil vertikálno. Perša, druga i treća verzija ne boli najspješnejši, ali štvrta suši odlično. Slušal sam už veľo kojčo. Slušal sam, na primjer, petruškovo listce, bokvicu, pokrivu. Od ovocov sam slušal jahodu, malinu, višnju, čerešnju, torgunji, kajsi. I co najčešće sušite? Najčešće sušit jahodu i malinu, počem oni imaju najveće vodi u sebe i najdlužejše ih suši. Međutim, na primjer, jahodu calu bi ani nie moglo odsušiti, jak jahodu musiše ju porezati na čips, na kriški, takže bi še dobili cenki falatki i až već ih moš osušiti. Sušena ovoc slabše prehodzi na trgovišću, ta bodvaj o to roku odlučil šviži i osušeni plodi gođija pakovac do dunčikov z medom, nazdavajući že še takto to ovoc ljehčejše popreda. U ostatnjem čaše še zažnjem najbardziej orientuje na sušenje petruškovog listca, bo anketujući trgovcev doznal, že še ono najbardziej hljada. Preto u ocovej zahradi posadzil petrušku, že bi ju nje mušel kupovac.